Yo abusia fa mama kwa baba social media IGP shows. Social media IGP shows anu anuguso uhwe. De bia me ka cho se ntani be ka se ekome na broni aka se no size na akanzo so aka se manim ni machi obi eni ho. De bia me ka se yeda na ye sole ni anti asa foforo dia na ene ke ya na kra anke ye. Enanso so de bia ebi ko na bia ba. Na ne abeto mu ne de na di twam. Social media IGP majuma dwaide na trese ensam no ne etwi kwableman no eno na mede braw ena wan wasam na abeto ye nanso yenya ya de KWADWO NKANSAH LILWIN se si ya de wo pe wo mo de ntra ha ewo man mu di a ne tese ye yi KWADWO NKANSAH LILWIN ya na ye se nana mama brown anya nana mama brown wa na ye KWADWO NKANSAH LILWIN enti si ya de Ghana ha de womo ena hete pa sana wo de tom no aba